Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Edita, iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Ilinged nak itinagan nga Edita. Pinag-resign nak nilakay ko iti trabaho. Tapno babantayak dagiti dua nga anak mi. Iso nga uray kayat ko ti agtrabaho, dito yaklangan balay, tapno saan kami nga agapa. Nawadwat met ngamin ti awat na asweldo na. Ken awan pay ngamin bisyo nila kay ko. Isu a kumpleto ti maintriga na kanyak asweldo na. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Edita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, inted mo amin ang kanyak ti buo asweldom. Binilang mo mutlaan ka na yung bag. Wen, mabit lang ikan ka iti allowance mo, kan panggasolinam itilugan mo. Ikam naklang iti basit. Oh, aday ta, 2,000. Ah, Umanay daytan? ay sus, adon na dayto eh. Sobra-sobran, bakit? Nakaim-impad gamot unay. Kasano, gatangang mati amin nakasapulak. Oh, anya pa ilang kumati sa balay paggastusak nga eh. Sige, alaam daytan. Numaminsan nga awisan da kadagiti katrabahwam, pagbigyam idahan, agimik kayo Oh, pare. Nagsapa ka man na simret ita. Sigod mo tamasapsapa ka. Sikati maladladaw ka na yun, anya. Hello mga sir, good morning. Wow, pare. Nag-sexy. Good morning. Asin tayo dyan? Baro ka no a sekretarya ni manager. Naganak namin dyan sekretarya na abakit. Kastaya. Ay, kat mo yata. Tanaadaan tayo matlang itinapintas ken ubing office mate. Mala, tayo na ko ni table ko. Sige. Ang trabaho tan. Coffee, sir? Ah, Ay, sorry sir, nakigtot ka. Sa anak namin ang nagtuktok. Sir, itimplaan kay ti kapem? sa anak nga agpatimpla iti kape. O sige. No, kaya't mo nga itimplaan na. Sige. Okay, sir, mabit lang. Thank you. Sir, adto yung ti kapem. Thank you. Gemalin tinagan ko. Syakmat ni Randy. Nada ka sa pulam, sir. Ibagamlaan ka niya, ha? Mayat titimpla ma. Thank you, Sir Randy. Sige, sir, ha? Mapanak iji office ni ma'am. O sige. Agyaman ak iti kape at tinimplam, Gemaline. Sir, adti ti kape mo? Agyaman na ka. Mairuam kami sa dito office akanayon mo nga itimplan iti kapean. Kayat ko na ang tagbalin friendly kada kayo. Siyempre, kabarbaro akpay dito eh. Nagsusungit nga min dagiti kakaduwami dito babae. Nadlaw ko nga date na, sir. Angamda kami alalaki. Nagsisingpat kami. Sir, single ka di pa ni Sir Randy? At ang asawa na. Kasta ka di, ha? Dua ti anak dahi ti asawa na. Sir, mabalin ka di nga alag ti number na? Tapay. Tinumber ko. Saan mong alaan? Number la ko man ni Sir Randy, sir. Sige. Mabitlaan, taitad ko. Kumusta iti office yo, Lakay? Mayat lat namat. Nasingkot ti manager mi. Naanos. Kasta ka di? Wen. Isong awan ti parikot iti office. Awan ti rumpo nga pagdanagam. Ne, ada umawawag kan ka. Sikan ti mangsungbat. Si kamot.
Sikan masaduta ka bumangon. Sino nga tatay tang umawawag kaya? Hello? Hello, Sir Randy. Sino da ito eh? Ni Sirman. Nalipatan na kon. Ni Jam Daytoy. Nakaturog kan, sir? Medyo nakapoy ti signal dito uneg. Mabit lang tarumwarak Sir, alam mo, Apay ngay mawag ka. awan. Sa anak lang amin ang makaturog. Apay saan? Siguro ada pang panunuta man niya. Sikat ipang panunuta. Anya? Mamimiss ka matan, Sir Randy. Sika talaga. Nanaing ka mang rabak. Sino ayaw dyan mawag? Ay, nagbayag kayo matalag sarita Charwar. Anyat oras na ya. Agalas 11 ni Tirabi, bakit? Sige. Maturog ka nga rodan Tamasapa ka manan inton bigat. Uwan, maturog ako. Ala, agi na nata nga rodan. Muna kamot gaya man dito yung kantin. Mabisina ko, isungay muna ako. Asin yung dikit kita? Jemalin. Mangag-uray dito iti katawan Makagargari iti panagkatawan Sino nga ta tinangtad kan kuha na itinambar ko? Hinawagan na ka? Si Kanya. Kuha ngamin. Dagulit. Kunak nga rod, ajay number ko, ti alaan na. Hindi na magkayat. Nagloko kan pare. Abayay Dakas? Inawagan nak itirabi Type na ka, pare. Aramid ka talaga. Di ka man naginuungay. Kayat muntupay. Sakla ko, mati-type na. Coffee, Sir Randy? Agyaman nak, Jem. Ay na. Nagragsak ka kasarsarita iti phone, sir. Kasta ka di. Sir Randy, i-date nak man maminsan? Available aklata, no si kasi. Anytime. Randy, apay akas ti sweldom. Nagdakkel ti nakisay Adang amin pinayadak nga insurance mi. Insurance? Saan ka nagdamag? Saan mo ta si katagrig-rigat Anya? Maturog akon. Napanugak. Manang, mabalin ka di amapan kapay lang ijabalay. Si kapay lang ti aglabakan aglinis. Taag negosyo akman. Ne, apay? Dakkel mo ti sweldo ni Randy Wen manang. Ngamdinan yen intriga amin kanyak. Taapay? Diyaka mo. Ngam maamwak tumot lang ti amin, manang. Ngam no ita. Masapul nga agtrabaho Tani, awanan ti pagbayad mi kadagiti bills mi. Unay mo't daytan. Iso amapan kapay la ko maijabalay. Tas si kapay lang ti mangbantay kadagiti anak ko. Pinayabandak ka no, madam. Agtugaw ka, Randy. Thank you, madam. Ibagaklaangkan ka dagiti mangmangag ko diti office. Anya dayta, madam. Adda ka di relasyon nyo, iti sekretary ni Jemalin. Awan. Awan, madam. Nagtaudan niya dita, damag. Randy, isardeng mo daytan, nupod no man dayta. Diyak kaya't amalaukan iti kalukwan ti trabaho tayo dito yung office. Ma'am, ada meeting mo inton bigat. Isurod da ka di? Jemalin, mabalin ka di nga agsarita ta? Uwan, ma'am. Diyak kaya't agwarwaras adamag. Nga da relasyon nyo ka ni Randy. Anya?
Amuyo ka di ada kayon di pagsasaritaan da di opisina? Balasang ka. Apay asaan ka ngagsapol iti single akaskan ka? Si aasawan ni Randy. Saan mo ko maadadaulan ti pamilya na? Nagawid ni Randy dito'y balay itay, ngam nagapapuramot laang apimanaw. Anya tinaramid na dito yung balay, manang. Nangalala ang itibado na. Pimanaw mo't laadagos. Panagkunak. Pudno ti atap ko nga adda babae na, manang. Napanaknakam? Idi pa'y laang. Suspet sakdaytan. Masapol nga da pamanaknak mo. Sige, manang. Dito ka pa'y laang balay. Bantayam dagiti ubing. Taagim bistigarak ang naimbag. Kaya't ko lang ang maamuan ti kinapudno. No talaga nga adda babae nila kay ko. Ha? Ipagpagapom la kuman iti panagkumpare ta. Kaasimat dagiti anak mi. Mangmanggadak matitan. Gapot akurang matantit itid na asweldo na. Maipitak dito ya. Ang gaputan ni kumparik mo ti kamal eh. Sige. Ibaga akong tipon. Agaw awit iti balay ti babae na, mare. Ang pangasim ha. Di mo ibagbaga asaktin ang idanon kan ka. Di ka madanagan. Saan nanto ang maamuhan? Sweetheart, nakaready to'y breakfast mo. Nalay nga talagang agluto ti sweetheart ko, ah. Awanan kayo itibain! Edita! Gampang ka, babae! Edita! Kalbuan ka! Ang kay Edita! Sumarapag ka kuma! May sakamad! Napanak nakakti kinadakas mo! Naikat mo't gayam da Randy kan ti babae na iti trabaho da. Kasta ti rumbang kadakwada. Ay na, namin ano ang agsubli-subli dito'y balayo. Kaasimat. Agpakpakaasi nga agsubli kanon dito'y. Birbirukan ngamin dagiti anak yu. Mailiw damot iti amada. Lading hitak manang. Ngamjak pa'y napakawan. Amok anarigat ti mamakawan. Ngamnas kan nga aramidam day taading ko. Nang runak at kasta unay ti panagbabawi ni Randy. Masyanak pa yan kan kuana. Di kagsarda nga akid daw iti pamakawan ni bakit mo, pare. Isotar aramidak, pare. Inal daw ang mapanak ka balay mi. Agananos ka ha. Si kamat ngamin. Nalaos ti panagbabawi, pare. Amok, bariknak day ta. Agam saan mo't ngamin akaskari na ti mamakawan. Rimwar ni Edita, napanagsingir ka dagiti pautang na. Amo mo't day kabsat kon, negosyante. Ang kunana mo't amabalin mo kanon ti agsubli dito'y balayo. Agyaman, manang. Sige, alam mo dagiti badbadom. Taijay ka banger asilin. Bangir aselit? Uwan, iso tibilin na. Impalinis na pa'y kanyak taijay ka kano maturog. Kasta ka di. Ala, ano Sam? Barang agsublin tumot lang di panagtalak na kan ka. Bakit? Nakaluto ako. Nanganakon. Sige. Ayabam dagiti ubing. Tapakanam ida. Kasta ka di. Aywan gayam. Naibaga kadikan kan ni manang ko no sa dino ti pagturugam. Iti banger asilit ti pagturugam. Iti ayan dagiti daan ken nadadael agam gamit. Wan. Naibaganan kanyak. No kayat mo mat. Makiturog ka kadagiti ubing. Sige. Innakaginanan. Edita, bakit? Oh. Anya pa ilati bagang. Agpasyar tayo kung makadagiti ubingin ton bigat. Da kayo langan.
adaramidak. Lading hitak. Ngamjak amuno kaano nga agsubliti sigod a panagayat ko ken ka. Urayem a mapakawan ka, Randy. Nadagsan lata tirik na kini Randy, Mr. Lonely. Naibagak matan ang napakawan kon, ngamjak lata mapilit tirik na, ama isubli ti sigod a panagayat ko kenkwana. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Edita. Agyaman kami pagayam nga Edita iting ka panangipatulod iti kapadasam. Ti pamakawan, ket nalakalaang ngayat nag iti tao a nakabasol kan ka. Ngem narigat ti manglipat. Ngem sapay lakuma, tamadanon tumetla ang ti tiyempo, nga agsubli ti kinaragsakyo nga agasawa, wenno kinaragsak iti pagtaangan nyo. Nang runa pa'y, nuar aramidan mati asawam ti amin akabaalan na, tapno maurnos ti relasyon nyo. Tao tayo laeng nga agbidot. Dayta kuma, tilaglagi pam, Edita. Ikam iti gundaway ti asawam, amang ipakita iti panagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Edita, iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.